Hai perlok, minta kesini dengan bandleca Sikkim. Ini ke bos kepada hangnya minta sini dengan travel ke bos. Dengan seperti ini via po dengan ke bos. Ngasih nggak isi bos, kadang kadang ngilap bertia. Ke hangnya bisa enjoy begini dan armut di perlok. Jadi special friend ke bandel aman ngaca Sikkim. Dengan seperti ini via kadang ke journey ke bandleca Sikkim. Ban naslong ban nilai capok Siliguri kasuk ban cong dari bos kadang isi kadang slipper kadang wifi nangka kadang jaga charge ro apa kan seperti ya fi esa begitu juga kene ke bos kamdan ya ki seat kene ke jaga song ndai kadang baik ni ke jingtia hang ni ngin yu ya kene ke dik isi tenang ta kene ke dik light te ke jing thangit ro kadang armala ka basha jrong bat ka basha po te tingila rung hi hapo jingtia ngila ban khang no yiki perda bat kalong privacy te nang ta pade kalong ka jaka ka baklot kadon 2 by 1 ka pomut hakawi ka jingtia la ban tia arngot hakawi ka jingtia la ban tia iwe bante la kam ya ka jingrung jingmi jong ki beriu ki banabar ha ka jela hapo sikimru kila pentri kam ya ka inner line permit lingba ka tourism department ha ka bakino kino ki foreigners lane ki brio ki bana kabar na shabat jo kari India haba ki rung shapo kani ka jela ki hab ban apply ya ka inline permit da ka ba ki haban penbiang ya ka passport ki haban penbiang ya ka visa ki haban penbiang ya ka passport size but submit ru ya kini ki documents syaka entry gate ka badan hapo rangpo na ka benta bakin yo bandrung syaka snong hapo si hai prolog mitang ala pai hagane ka gate angne hapo kane ka gate ka betrong chapa Sikkim banyo ya ka certificate jong ka airline permit shwa bangin rung sha ka jala Sikkim bat banne jungok kai pakai hai perlok mentang ina pai kane ka hotel te kita nomor bandrung no ane po chapo te ko aban pni fi kane ka chaka ka banisa anda ka ski ini ke room ke bangisa ke dai tang khatsan spa simit but hangni ngila mansa arngot brio hakawi ke room but iyo ru ya ka location ka ba best ba ade bi hagan jongka MG market but ladang ipet nang ba kan ke view nyu i ya kani ke saudong ke sopun ke bara itiam shisha habangi dan hakani ke hotel ke bangisa but kada ikut shisha ya mentang yang tang kartu kani gede ka yau hapo MG market ada rafi kwa benang isu ya kani ke journey ke journey so ba like share dan subscribe benang i ya kimi part video padi ke jengtu bangi wan channel shop